bambi nga oli kubona mbeera yaisano mbeera yakujaguza ng'emigambo giri kutitya engoma edekinansi oba engoma edekiswezi abantu bali kujaguza bali kukina era nga onaku mulindwa onaku abantu babere nga bayogera ku bambi lutuuse era nga onaku lwaido Kyabazinga wa Busoga gabana diopo wokuna yasimye ali kujja kuboneka ku Busoga nga ajaguza amatikira ag'omukuzi gw'omwenda nga wokidi bulungi Kyabazinga abere nga ajaguzanga amatikira ge wabulanga tibeida nkwene iganga nga bababuna bababugweri babakamuli wabula ku mulundi guno yasimye yakati no ali kwenda kuba mu bitundu ebya Kigulu niganga district era nga abakulira district eno oba obwa Kigulu obweru yeno bamulaza ati baba twenda tujje tuwaye niwe nga tusinzira ale mu bitundu ebyena mu ngale nga oli kumbona nze ni timu yange tusiye mu bitundu ebyena mu ngale kuisaza wali wali kubona mu background waba timu yabitirirwa nena mu ngale kuisaza era nga emikolo ejjo kujaguza amatikira ga baba wogiri kujjo kuba ona ko leido ekyenda gulo kiriwo ku mulundi guno kiri nti baba batwibireko mbali kujja kutulaga ku mama Inebantu wa Busoga mama Mutesi Jovia ali kujja kuboneka ajja kuboneka ku eri Busoga ona ku lwaido ali kujja kuida batwibire kuku bakati baba benatambulanga yenka lero kune tajja kwegemya ali kwenda kulaga Basoga babe bamubandanga ati mama aliwa nga bambi tusubira nti Inebantu wa Busoga mama Mutesi Jovia ali kujja kuwerekerako baba ona ko lwaido baidegano nga bajaguza amatikira ag'omulundi ogw'omwenda nga bwe mbakobeire emikolo gye atandiseira era nga abaswezi inakwibiri badimaze wano nga bali kuba ngoma bakina oh my god nga bakira ambi gwe paya kubyo Busoga binona kuba zina ndi Musoga ate Olusoga lono n'okuwaya abaswezi basibe gano bali kukuba engoma bayembe nebwadebweze edekeswezi omuntu owundi asobola kwetedde emizimu nga bona balaga isano era nga okidi bulungi nti emikolo gyo gye bajja buwangwa kyova bona abaswezi baida babaawo bambi balaga isano ebintu bingi ebitandise okukolebwa tubone kuku abantu eriya beesubiranga omukolo guno nga baidi nti buli baba waaba esente dibaawo business dibaawo era tubone kuku abantu batandise ebyokusubula nga batandise okufuna sente abakubi ba chapati baidye bali akanda yamalawo abantu bali kudira bangi batandise abayo kyaduma balese tubone kuku abenanansi nabo bomogo banabatamu buchips abantu baidi abafumba emere batandise era nga ona kulwa lero mbakobaire kubali kumaliriza byanteekateeka era nga oli kubona bamaze okutaawo tent wabulanga bakoze tent eningi tent enene ino abalese ga tent agane ino agatabanga woku era nga tusubira nti amadi niwe naganagwa abantu baifwe tebali kujja kufuna buzibu bwabona entekebere ya mulembe era ngobonera balese tent edamani music system endongo balese edamani era nga olwa abantu abasubira okuba abangi kuba tukusubira nti abantu kujja kuba bangi abantu abali kuido okubona ku Inebantu wa Busoga nga baba abalaga Inebantu era abantu tusubira okuba n'abantu abangi kyova bona
abategeke baterewo tenti iningi ino endongo music system balesida amani era nga batukobaire nti bataire mu ni screen entimbe nga baba tasobole kubona biri kujja mu maiso nga bakolesa amaiso gaibo lwa abantu abangi bambi baida kuba kuntimbe babenga bagoberera ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribinga please go ahead and subscribe ngenkola ife bambi twogere kuku n'abamu kubakulu kuva mu Kyabazinga bwa Busoga ndogere ku nimo Alex Luganda ngono ni muna mateka mu bya Kyabazinga bya Busoga yatukobera ku kubingi era yena ayongere kukikatiza yakati ona ku lwaido baba ajja kuwerekerwa ku mama Mutesi Jovia nga bambi baboneka kweri Busoga abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos ngawe muri kumbona ndini council Alex Luganda era nga muna mateka wa Kyabazinga atenga yena mu kigulu so ali wana tukobere kuko so tukobere kuntekateka dino no tuli mu final stages dokubona nti olunaku olwencho nga tutegeka coronation anniversary y'omwenda baba encho lwaweze emyaka omwenda ku ikonero nga aweereza Obusoga nga Kyabazinga wa Busoga yasimye nti omulundi guno aida kuba mu kigulu era nga kuno kuida kuba kudaguza kwa byafaayo kubanga kulibaawo omulundi ogusokera yala ku mulembe omugabula nga Busoga ndiduvu mwakitegeire ku wiki nga ndala inuma twabaire tufuna eisano nga Busoga we twalagibwa mama waife inaife Busoga Inebantu wa Busoga era nga munono omukolo ogujosooka nga Busoga tebandibwa nga baba ali full era ebikuduko bingi byatandise ira mu kigulu mwona ni Busoga mwona tubaire ni health camp wano okwidandaba olusisira lw'obwidandabi lwatandise ido lulikuwa lunaku lwancho nga abasawo baliwo bali kwidandaba abantu abakaire abaana abato abakyala b'embuto ogaba omusaayi n'okebeza omusaayi okutegeera embeera wetwemereire ngawe mubone nteekateeka ekitabaire obuliddo leero baba Kyabazinga yasiimye nti azimbe enumba dene tuli mu season ya maadi ero ida kwesanga nga mikolo mingi na kunodu baire nga butenti bujja empewo yabufuwa bwaguluka ate nga abantu basigala mu kiyongobero so tenti nodi tyamya abantu 13 buli tenti ekitegeeza tulina tenti ina in total baba yategeke nti abantu abawera omutwalo niwe banaba baidye baida kuba batyaimye TV diriwo era kyendidi abantu idadi balaga nti oba tosobola kutuukirira stage yene weri wona wotyaime omutimbagano guliwo idaba obona ekifaanani kiriya ni baba waliyo nabo omubona era omukolo gujatambula ku bwire bwagwo wetunawerera saawa 8:30 omukolo gwidaba guweire baba tumusubira okutuuka ku saawa nga 5 dene okay katomusabire aliko kale kokonye balioko bali kwiranga okuba oti busaino Busoga tuli fulu baba yafuna mama era wakoba oti ku mukolo guno abasogereza kye bali kujja kubanda tusuubire nti baba asobola okutoga ku mama ido kiri mutu era n'ensonga gy'obona nti buli Musoga buti ali kwesunga okuyidde okubona enkyo kiwamu kitya era kyenkoba nti ansa yekyo eriwo nkyo tuwune buwune saawa 2 twidaba tumaze oterera saawa 2:00 okulya kunaba kutandise baba gabula omulembe omugabula yakubye nti lanchi yakutandika ku saawa 2 so buli anatuuka ati ng'otuukira mu kulya mmere memale wajja watyama kai bambe tweyanziza kodi okwongera okukunga Abasoga bali no nenda okwegaira ku idoboozi nti ekitufuula Abasoga kubanga tuli Basoga niwonaawona ku nkyo toyida kyusa nti tikali Musoga buti ndi muzungu oba ndi Muganda oba ndi muki mwide tubeewo fena baba Kyabazinga asuga bantu era awera bantu mwide tubeewo nga bangi abakigulu nga we twakiragalule mu kugulawo emipiira twasiba oluguudo oluva e Kampala okwira e Kenya buli omu yeebuuza nti kyekigwire mu Uganda ni leero mwidde mwena ab'ebulamoji ba neighbor mwidde mu bungi abeeruuka ab'ebukono ababuna ebuko mwena muweeyo mwidde tubeewo ku mukolo guno nga daguze 9th anniversary ya coronation okay tuyanza kanso solo kujja wakolera ejijo ayo ni abe ni mwami Alex Luganda nga yogera ko konife bambi kumatikira ga baba Kyabazinga gemirundi omwenda era nga tuli wano mu bitundu byena mungala ndi Yazid Yolisigira ni timu yange twagumbye era yatujja kuba tusa ku bya byona bena mungala tujja kuba yamba lutya lwa Kyabazinga kubanga ali kujja guza amatikira ga omwenda wano oluna kutegeketya mulusubira muki
mwabali kusobola abali kulakola nebyo nsubira mu ofuna musente twama okuba mu bulungi twena ntalo okusanuka kujaguza netwenda kuba mu mirembe milungi twena byakerere ebikibishina mugaene ebewo lungi ateza dumano tuna musambu Chicha be mumisinga kuchabazinga. Twari mumisinga twana mbona kubatumbonanga twana mbona niyo mama waifo yo twana mbona kwesunga wesunga ne baba waife ndana kusubira mu sente ngo tulina tutetekanya twana tulufune ku akasente tubebalemu kuiva kyabazinga yaida wakola wafuna sente tumwenu minkiriza be mumbona wakwe na mungalo tumubonangako bano olusoka ate mukyala we yera tumwindi tuli kwenda mubonako tuli kwenda ino ne tulese wana ne tulese tumuboneku tuna tufune kube tunawairanga kwa abantu abaire